Right Reverend Nathan Ahimbisibwe umureberezo wa South Ankode omu butumwa bwe bwa Nohidi yashaba abanyayuganda okujaguriza ebiro bikuru mu kwegendesereza obutashisha obusinge hamwe na n'obutaruho kukora ebirungi abo kuba omwana atuzarirwe omwana w'umwojo atirwe obutegeki buryaba aha mabega ge n'izina rye aryayetwa umuhanuzi urukutangaza rahangaho ubushobozi tatito tahoho mukama w'obusingi okweyongera kw'obutegeki bwe n'obusingi tiberigira bugarukiro. Bishop Ahimbisibwe yagira ngo abanyayuganda bashemerire kukozesa okuzarwa kw'omwana wa Ruhanga okuletaho obusingi mu maka gabo hamwe n'amagara gabo rero babona kukora ebyentunguka kanyira bakusima Ruhanga ahubwo obusingi bw'Ruhanga aterize omwihangeri ati nimba nindeba abakwirukanga impungi baruka Kongo nibija Uganda, aba Sudani nibija Uganda, aba South Sudan nibija Uganda, amahanga gani mingi nibija Uganda, aha bwakiri nibija Uganda. Uganda nense n'obusingi nense tari muntaro mbwenu obusingi n'ekintu kikuru munonga konka kintu kyakande obusingi bukuru nibwo magara gawe. Omushija wa Ruhanga ogu yayongera yashaba abanyayuganda okutera akaruru k'obusinge na n'obucurera atari mu businge abantu bakutera n'ebitomi ehemegere empi no kurwana ebyo tubikasa kureta businge omu magara g'abantu kandi no mwihanga rito nabwo cyo mugende mutereje akaruru kanyu umugendo utari akaruru kawe right yawe kora heze ibyasigara urekere Ruhanga n'abakumanya. Bishop Ahimbisibwe yarabura abakristayo butasisira sente mu kushemererwa rero bakebwe ebindi byentunguka ebirumu na school fees tumanye ngo Christmas kweruka tina abana bugaruka mu mashomero ntwenda kumezamo ensinegendo misho nabwo cyo mwana mu spendinga konka ebyamukama utajero kandi ebyo Bishop Anzati ngo tugume tushoze kaceka ebyamukama no muhereza nyo namwe nimba kimwe kikumi cyanje kwakumva miliyoni igana kwata miliyoni 10 zumuhereza tari kuza kubuza yashabira obusinge hamwe na rukundo kandi yatenjera abanyayuganda no hire nungi na n'umwaka omusyo gwihorede nabwo cyabishemwe nimendeza Christmas nungi nimendeza umwaka musya murungi gwe2026 umwaka ugwo Ruhanga arahereza umugisha okukira imyaka yona enyuma abo kuba omujuni Yesu Kristo atizariwe. Aha bwa TV West and Elias Saratugusa.